Kini kita hidup darshan meklaya bat ngiprian subhai pibar asal kini kita kubor mentaka janmit shawan paji kubor gibabnya ini pecwai kimat bakongsan. Sama Menteri Ketenat di Kampo yang kesorkar Peng Amit Shah yang kesenat nong shong syaki sispa apa prangot ki Hindu ki bala petwer ha kejingelang ke bala long HM debat. Dan penlang ke CBI ke jitok kit kebabnya ia kejingelang ha ke perkat perdan jong usan Jeroy ubla syak kenot don ki bat le be ijat bat penyap doswan ya ke Dr. Hakol Keta. Tentu Vice President Keri Jagdeep Dhankar ia kini senang bandan kemensiam susun dah kebaai sobhai lagi kot met. Atap dun buram yau Menteri Rang Ba Berim Kejala usal sengsi marak Haresubel Para. Bat Park India ya kenhon ki live kunai ngot ki noi lakai badminton ki banya kun ha kalumpung lakai junior badminton championship ha Chengdu ha China. Ki kubor ki babnya. Menteri Ketenat ki Kampo yang ke Sorkar Pdeng u Amit Shah ulo ang ba ke kendon an jong ke Citizenship Amendment Act kam keni ya ke hok kinong snong jong kino ki kenhon nyam henrei kene ka an ka baburam bat ai ke jing bishar bahok ya kinong India ke bala petwer ba hajo ke por ke airu ya ke hak banlong kinong snong kari menteri ula kren ha kane ke sngi bala sam ya ke sernot nong snong sha ki sispa proprangot kinong India ke bala petwer ke lempung jingyalang ke bala long ha aham debat mentah ke sngi ha ke jing kren jong u ula banjor ya ke jing trikam jong sarkar bala lam khamat do modi ke bala trading ban pentrikam ya ke CA ha keleng keri Ashwa jong kene ke jingyalang menteri ula play bon teli ki Kampung Roy jong ke Ahmedabad Municipal Corporation ke belakot hadu sis hajar kelur tingka ha Ahmedabad manta kesngi. 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। Ke Central Bureau of Investigation kan penlong ni kejing bishar ya kejing long ha kabor perkat pedan jong usan Jeroy ya ublah kena don keti ha kejing lek bijat bat penyap ya Dr. Hakol Keta ke belami ya kejing persyak ha kari barok kowe ki he officer ni Ketenat ki laong ba ke kenhun jong ki sampang na Ketenat Central Forensic Science Laboratory na Delhi ki lapoi Hakol Keta ban penlong ya kejing bishar babnya ya kejinglong ha kabor perkat perdan bat kejinglong ha karukom imjong uni ublasyak keno don keti ke CBI ke lakem no ya uroy bat mentau dang don hapdeng kejing syak tokit ha kawai pat kaliang principal barim jong ka RG Kar Medical College and Hospital Dr. Sandeep Ghosh ulasyak tokit da ki babun kenta ha ke CBI nen kesni. Vice President ke India Jagdeep Dhankar mentah kesngi ulapan pa ke jinglong bakongsan jong ke jing ais khobha ya kit khotmet da ke baong ba ke de ke kam ka ba kenjam siam bat ke jing pen I ya ke jinglong ke phatam ha ke jing imbreu ulang ba ke jing ais khobha la ke jong kit khotmet na ke benta ki wipat kam de shu tang ke jing subon ha ke jinglong do ande ke pen pa ke jing pha bat ke men siam basbon bat kum ju ru ke men siam jing ai habakran ha ke jing elang balapan long da ka jing Social Group Central Sansthan Jaipur Badat Hichi de Dan Samiti Delhi ban benkup buram ya ki bahayeng jong gitu ki bla ais ngobha ya lagi khotmet Jaipur mentarasngi Vice President ulakan tu ya ki nong snong bakin dan kemensiam susun ban ais ngobha ya lagi khotmet anda habakila klat no na ka perthai तो पैसा मिल जाएगा नौकरी मिल जाएगी ये नहीं we have to overcome it मेडिकल व्यवसाय में जो एक तरीके से विकार आ गया है some kind of a virus of commercialization we have to neutralize it medical profession is a godly profession
जो पीड़ित व्यक्ति है वो डॉक्टर को भगवान मानता है। Ajingnaj ontap dan buram ya Menteri Rang Ba Berim Gejala usal seng si marat kelalong henin kesni ha kepala lek buram kado da Gejala ha ya kemet jong u ha resubel para. Kinong ilam san himana keleng Gejala kentup ya Menteri Rang Ba Gejala u Konrad ki sangma kilalej ban ai buram kado rengkat bat kispa angut ki breu kepala ngolam kilalej ban ai buram kado ha resubel para mini stadium. Habakran hakajing ilang Menteri Rang Ba Gejala ulapan pau ya kajing susi alor kajing klat no jong uteu nong ilam bar ula ang ba Gejala kala do no yau niu nong ilam ubarem yau bala tip lut ya kajing start kajing sempang kajing tibet ban yalam bar ubaya jan bha bat kibreu. Truly inspirational. A stalwart of Meghalaya with deep roots in Vesudharpara, Sri Mara made a significant impact on the state's political history through his extensive contributions as a legislature, minister, holding important portfolios, chairman of the State Planning Board, and most notably as Chief Minister from February 1993 to March 1998. Ka Meghalaya State Health Advisory Board kala snokya halor kajing kiu kajing armet ki kena ki bah preng karta khatlai hadu khat khandai snem bar ru kajing songkurim dang kena ha Meghalaya. Habashim kya halor kani kajing longjing man ka board kala rai bantau ya kajing kenhun kaban le jengo ya ki school bat ki college ban pensu thu ki samla chapang kajing ta jong kajing armet dang kena bat kajing songkurim kloi palan. Ucharman jong ka board uba Meral Bonds mula ang ba kitan prepare kum kitan pulit ketenat ke kaya kia berketenat social welfare ru ki hab ban wanra ya kajing pensyai halor ka an ya kabayada na kajing sha leben ya ki kena hagi kam syong kha syong man lani ke prevention of child against sexual offense haba kentu ya ki samla bakim dei banjit ya kan jing syong kurim dang kloi bat kajing armet kena kajing im jong ki ucharman ulaang ba kan kajing long jingman kalong ke basung syirkei namar kane kajing kala ban yalam ru ya ki kena sha kajing pep school to give awareness and to have a thorough picture of how to go from now on to get rid from early marriage. And we know there are POCSO Act in place, so the people, the youth, they should know about POCSO Act, especially the young girls. So the awareness about POCSO Act also, it has to be in the proactive manner. Please get rid of early marriage, concentrate on your studies. If not, those who have a privilege to study, those who have as a laborer or in different activities that they work also, they have to consider themselves because there are certain age limit where the age of 21 for male and 18 for female to get married. Menteri Rang Ba Duk Keri Narendra Modi ulai kublai ya kapi tong tan China Watra halor kajing syajit jong kakum ke Menteri Rang Ba Keri Thailand. Hakajing top balapan mi hagaransan social media Menteri Rang Ba Duk ulakit bok kit riang ya ka hagasamoy trekam bahkan long ke bajop. Umodi ulaang ba lakmi lenti ban yatrelang bat bahkan nang penklan syuk ya kajing idai hapreng ke India bat ke Thailand. Kumba khan nyungut kinong Palestine kilayap bat dakir phongut kila mensau hagajing hiatma jong ke Israel haganong ba zaweda kabadon ha ke bentap deng jong ke Gaza ha ke singi sajan ong ki he ketenat ke kot ke khia bat ha ke ba ke Israel kelapan mi ya ke hukum ke batmai ban pha ke ria jakai ki breu da ke bakdau ba ke jing siat namding jong ke Hamas ke don hajan ke Israel kelapan na ru ya ki kerteng jong ki arngu ki sipai jong ki lat pathai kubor ke Israel ki bla pentip ba ki layap ha ke janmit jong ke sisa jan ha ke ba ubam ulab thai harut ke surak ha ke than pedeng jong ke Gaza Strip ba ke jing thma da ke ling sun ha ke jaka balasha kni ha West Bank laang ba ke jing penyap ya ki arngu ki leno barang ba jong ke Hamas ki baladon kti ha ke jing penyap ya we nong Israel kani ke jing kin ar klaja ha shwa ke jing wan poi jong Secretary of State ka Amerika Anthony Blinken ha Israel ha kasni ublay bat unsay kendo bat Menteri Rang Ba Duk ka Israel u Benjamin Netanyahu ha kasni nengkong
ke South West Garo Hills District Chess Association harengkat ke jing trelang bat ke bor punya district ke South West Garo Hills kalau penlong ke lempung ilakai inter school chess tournament arajar sau ke ba arsni ha ampati degree college ha kani ke lempung li i ke jing shembenta jung South Songwood kino ilakai chess ke mi khmat ya ki school ha ka na South West Garo Hills district bat turang ha kani ki lempung ilakai la penlong ya ki lai teli ki kerdan bagan thop ya ki bahapo shiposnam ki bahapo khat arsnam bat ki bahapo khan rusnam karta ya kani ke lempung lepen phu pen pheng da ke jing don rengkat jong SDSEO UM Marak ha ka singi benengkong kat bau MDC ke Boldam Grade Stevie Marak uldon lang ha ka singi ke bakhado bat bansam ya kusnam sha kinong job ka Badminton Association of India kala pha ya kan hon ka badan life kandai ngoi kinai la ka sha kalumpong Asia under 15 but under 17 junior championship ha Chengdu China ka ban sedang nado ka sngi baar kani kan hon ka thmu banyo kurbon teli ki takma bat bantei ya kanong rem ka baskam ka banta ka World Junior Championship arajar san ka ban sepenlong da ke India kani kan hon ya la ka India ka lej nen ka sngi ha Chengdu hadin ke jing la kai pen kre ha go ti ha ka sien ka ban khadu jong kan ke championship kala long ke bala long ha Chengdu ke India kala kur ko we takma ksiar ko we takma rupa bat ko we takma nong u Bornel Changmai lawan hakli du ha ka we karansan ba para marwai jong ki khna shinrang ki ba po khat san snam karta mantapet ngi pe ke jinglong jiman ke sunnang hanong ba shlong ke jing shit kalong ar pasau pon degree celsius ba ke jing khat kalong khat nyo pon degree celsius ke jing skam ko hau kalong propline ke spa men step bat proper prana ke spa jan mit ke jing hap slap kalong pon nyo milimeter kala bandon ke jing hap slap ke mula bat ke jing tit perthat ke bubon ke jaka Coba pun saya buku jok tu kubur ngi pe biang sesen ye kemat bakong san. Sam menteri ketna ki kampoing ke sorgar pedeng Amit Shah ke sunat nong snong chegi sispa prapu prango ki Hindu ke belapet wer ha ke ngilang ke belong ha am debat. An penlong ha CBI ke jing to ke babnya ya ke jing long ha ke perkat perdan jong Sanjay Roy ubla sya ke nok dokti ban le bi jat penyap Usman ya ke doktor hakol kata Kentu Vice President Keri Jagid Dhankar ya ke nong shong banan ke mensim Susan A da ke ba ai hai lagi department Patep dan Burom Yau Menteri Nang Bak Berim Gejala Usal Sengsi Marak Resubel Para Bat Park India ya kan hon kilap kendai ngoi kene lakai badminton ke banyak kon ha kan pung lakai Junior Badminton Championship ha Chengdu ha China Dia perlok tung na poi suk bukut jung tu ku bo jing minta ka janmit haduk menyem yang pilih syaksi kublai